Umunyemerere mbagezeho amakuru agezweho, amakuru yibanda ku bikomeje kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari no hirya no hino mu isi. Tukaba twibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri aya makuru huraza kunyemerera ngaruke ku magambo ya Colonel Nanga wongeye gushimangira ndetse akanemeza neza yuko umutwe wa 23 ufite imikoranire n'u Rwanda ndetse na leta ya Uganda, ariko aza no gusobanura impamvu bibaye. Kandi mu gihe undi mutegetsi uhagarariye u Rwanda muri leta z'umwe za Amerika nawe aherutse kugira ibyo atangaza, maze biza gutuma benshi bagira ibyo batanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abandi basanzwe bakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kandi huraza kunyemerera ngaruke ku makuru akomeje kugenda avugwa, aho mu Burundi hari umubare munini cyane w'abantu bivugwa ko barishwe ariko bakaza kwicwa n'imbonerakure muri uyu mwaka ushize 2025. N'abantu ubona yuko kugeza amagingo yanga biteye inkeke ku rwego rudasanzwe. Ndagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, amakuru n'ubundi agendanye n'ibigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ndakubwira yuko kandi abanyarwanda barimo rero abarwanyi 15 ba FDLR batashye bava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburusiya bwongeye kugaba ibitero biremere cyane, aho igitero cyongeye kugabwa kuri gare ya moshi mu gihugu cya Ukraine, maze igare ya moshi kaza gushyiga kongoka. Hari benshi basize ubuzima, abandi baza kugenda bakomereka. Turagaruka ku byatangajwe na perezida w'iki gihugu, perezida Vladimir Zelensky. Kugeza amagingo yanga ibihugu byombi biri no mu biganiro. Ndabashuje mwese kandi mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije kugira impagarike n'ubugingo abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko mukomeje kumererwa neza cyane. Reka nkubwire ngo kanda handitse subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano, kugira ngo ubu wa mbere mazajye wadukurikira, utanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Murabizi ko twibanda kuyagezweho ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyemerera rero n'ubundi niba uri ngaha mu Burundi, niba uri mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi mudukurikira muherereye mwese mbifurije kugubwa neza ndetse mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Niba utameze neza kandi reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, nkubwira ngo uyu mwanya niba bitameze neza ejo birahinduka bikaba byagenda neza. Mu minsi mike ishize nibwo rero umwe mu bahagarariye u Rwanda muri leta z'umwe za Amerika yavuze ko hari imikoranire u Rwanda rwa rufitanye n'umutwe wa 23, ariko aza gusobanura n'impamvu yabibitera cyangwa se yaba yaratumye habaho iyo mikoranire nk'uko byamaze kugaragara cyangwa se nk'uko byatangajwe mu kiganiro. Nanone kandi Colonel Nanga, umuhuzabikorwa wa AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'umutwe wa 23, aherutse kugirana n'igitangazamakuru cya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu yarumvikanye avuga yuko baba bakorana n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda, ariko aza kugira impamvu asobanura nk'uko bigaragara kugeza amagingo yanga. Ariko kandi ibihugu bimwe na bimwe byiganjemo ibyo mu burengerazuba bw'isi byakomeje kugenda byumvikana bishinze u Rwanda ko bakomeje gufasha umutwe wa M23, ingingo u Rwanda ruvuga ko by'umwihariko nta ihuriye n'ukuri, ahubwo u Rwanda rwakoze icyo rwagombaga gukora, harimo kurinda imipaka yarwo. Mu cyumweru gishize ambasaderi w'u Rwanda muri leta zunze ubumwe za Amerika nk'uko bigaragara Matilde Mukantabana yatangarije abadepite b'i Washington DC bashinzwe gukurikirana ibibera muri Afurika ko u Rwanda rero rukorana na 23 mu bigendanye n'umutekano. Uyu mushikiranganje nk'uko bigaragara Mukantabana yanasobanuye ko kandi u Rwanda na M23 bikorana kubera ko rero bihuje impamvu yo kurinda abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi, kandi ko rero byombi bihuje rero umwanzi ari mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Yagize ati urwego rw'iki kibazo rero n'ingaruka zacyo ku mahame rero y'umutekano u Rwanda rwashyizeho ntirukwiye rero n'ubundi gukereswa. Niyo mpamvu u Rwanda rukorana mu by'umutekano na M23, ndabivuga mu buryo bweruye kugira ngo rero hubakwe icyizere binyuze mu mucyo.
uyu mudiplomate kandi ku ruhande rw'u Rwanda yanakomeje agira ati nubwo u Rwanda na M23 kandi bihuje impamvu yo kurinda abatutsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ndetse ibitero bya FDLR ndetse n'imitwe y'intagondwa ishyigikiwe na FARDC by'umwihariko impamvu y'igihugu rero cyanjye irenga iyi ngiyi. Ati harimo gukumira ibindi bitero byambukiranya umupaka bigamije kurimbura nk'uko rero byagenze mu mpera z'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda bishobora gushyira rero u Rwanda mu kandi kaga gakomeye cyane. Abo muri guverinoma kandi ya RDC nk'umuvugizi wayo bwana Patrick Muyaya, akaminisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru ndetse by'umwihariko umuvugizi ubu wa leta y'u Burundi ndetse nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Dr Bizimana Edward ndetse na bimwe rero mu bitangazamakuru mpuzamahanga byatangiye kwandika ko rero nyuma igihe kirekire u Rwanda ruhakana gufasha M23 noneho rwaba rwabyemeye. Mu kiganiro igihe rero ariko mu kiganiro na igihe cyabereye mu mujyi wa Goma, umuyobozi wa M23 Colonel Nanga by'umwihariko nk'uko bigaragara yatangaje ko nta kidasanzwe kiri mu bufatanye bw'iri huriro n'u Rwanda mu gihe rero bihuje umupaka cyangwa se binahuje izindi mpamvu zumvikana. Bwana Colonel Nanga hoze ari perezida wa Sena ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yagize ati nkuko tubivuga mu Gifaransa, ese gukorana bivuze gufasha? Oya, ese gukorana n'u Rwanda ntidukorana n'u Rwanda gusa, tunakorana na Uganda. Dufite ibyo duhuje n'u Rwanda mu rwego rw'umutekano ku kibazo cyo kuba FDLR igihari. FDLR ni umutwe ufite intego yo kujya guhungabanya umutekano cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda. Yakomeje avuga ko kandi FDLR bari muri Kongo, ati batwicira abantu, bateza umutekano muke muri Kongo. Nicyo kibazo rero duhuje, gusenya uyu mutwe kandi w'abagizi ba nabi bireba u Rwanda. Natwe muzi kuva twagera igoma rero abarwanyi ba FDLR twafunze tukabohereza, ubwo rero n'ubufatanye. Ati hashize umwaka M23 ifashe umujyi wa Goma nyuma y'urugamba rukomeye cyane yari hanganyemo n'ingabo za RDC, iza Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi, iziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO, imitwe y'abazalendo. Nyuma y'ibyumweru hafi kandi bigera muri bitatu M23 yafashe umujyi wa Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kuva rero mu mwaka ushize. Kuva umwaka ushize rero uwambuka umupaka wa Grande Barriere nk'uko bigaragara cyangwa se Petite Barriere Rusizi ndetse na Bugarama ava mu Rwanda yinjira mu bice rigenzura, uwambuka ava rero mu byo rigenzura akinjira mu Rwanda. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane ndetse n'intambwe nziza zagezweho. M23 kandi irasobanura ko mu gihe igenzura ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo byegereye u Rwanda, ubucuruzi bwambukiranya imipaka impande zombi zihuriyeho rero bukaba bukomeje, ari ngombwa ko kandi bifatanya mu kubungabunga umutekano waho. Bwana Nanga kandi yanagize ati muza abantu, abanyekongo, abanyarwanda yemwe n'abanyamahanga bambuka iyo mipaka bagenda bagaruka, ni abantu rero barenga ibihumbi 40 ku munsi ku mipaka yose. Bivuze iki rero? Ku mupaka wose hari abakozi bashinzwe abinjira ndetse n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda, hari n'abacu turakorana. Umuyobozi wa AFC kandi yanatangaje ko uretse u Rwanda iri huriro ryabo rinakorana na Uganda ku mupaka bihuriyeho, by'umwihariko urimwo uwa Bunagana ndetse n'uwayishasha, kugira ngo rero ibikorwa by'ubucuruzi bihuza Kampala ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bigende neza. Ati si u Rwanda gusa, Bunagana, Ishasha ni imipaka rero duhuriyeho na Uganda. Bimeze kimwe rero dukorana nabo rero kugira ngo abantu bagere igoma, abantu bose, abanyamakuru, abacuruzi cyangwa se abandi, kugira ngo bagere igoma bisaba kunyura i Kigali cyangwa se Kampala. Ndemeza ko rero hariho ubufatanye. Gufatanya ntibivuze rero ubufasha nk'uko bigaragara. M23 isobanura ko kandi umuturage wo mu bice M23 mu bice AFC aramutse rero akoreye icyaha mu bice igenzura agahungira mu Rwanda, rutamwoherereza ikinshasa mu gihe rero rwaba rumutaye muri yombi, ahubwo ko rumushyikiriza ubuyobozi bw'igice yahunze rero kugira ngo n'undi bamukurikirane. Iri huriro kandi ryatangaje ko ubufatanye bwaryo n'u Rwanda ndetse na Uganda bushingiye gusa ku nyungu z'abaturage
ribaza impamvu rero abavuga ko u Rwanda rurifasha bashingiye rero ku butumwa bwa ambasaderi Mukantabana batavuga ko rero na Uganda ibafasha nk'uko bigaragara. Ni mu kiganiro kirekire ariko kandi cyasobanuye byinshi, ariko kugeza amagingo aya ngaya amakuru akomeje kugenda tugera avuga yuko umutwe wa 23 wo ukomeje gushinga imizi mu bice bigiye bitandukanye, ndetse kugeza amagingo aya ngaya witeguye gukomeza kugenzura ibice wamaze kugenda ufata. Nubwo bihagaze bityo ariko kandi uruhande rwa leta ya Kongo rwo ruracyakomeza gushakisha imbaraga ndetse n'ingufu zo kugira ngo babashe kwirukana uyu mutwe wa 23 nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ngaruke ku makuru akomeje kugenda avugwa nanone nga muri kino gihugu cy'u Burundi, aho byemezwa neza yuko kugeza amagingo aya ngaya hari imbonerakure zarakoze ibara riremereye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Bujumbura ku itariki ya 26 muri uku kwezi kwa mbere 2026 abantu barenga 400 cyangwa se 400 barishwe mu Burundi mu mwaka wa 2025 mwihonyangwa ry'agateka kazina muntu kubw'icyegeranyo cya Ligue Iteka. Iryo shyirahamwe kandi riranira agateka kazina muntu cyangwa se uburenganzira bwa muntu riragiriza cyangwa se rirashinza umutwe by'umwihariko w'urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD hamwe na bamwe mu bayobozi b'inzego z'umutekano ndetse by'umwihariko n'inzego z'ubutasi nk'abakora ayo mabi nk'uko bigaragara muri iki cyegeranyo kiri shyirahamwe kandi cyo mu mwaka wa 2025. Ligue Iteka ivuga ko habaye ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ku nshuro 632 bigakora rero ku bantu bagera kuri 892 ku butaka bwose bw'igihugu cy'u Burundi. Muri abo 402 barishwe, abagera ku 156 bakorerwa amabi afatiye ku gitsina na 104 bakaba barasambanyijwe ku ngufu na 53 barakubagurwa na 55 baranyuruzwa cyangwa se by'umwihariko barashimutwa cyane baburirwa n'irengero, naho abagera kuri 217 barahagarikwa cyane baranafungwa, abandi 9 bashyizwe mu mugwi w'abakubiswe cyane bakiyahura nk'uko bigaragara. Iri shyirahamwe kandi ryerekana kandi ko hagumye rero hatorwa ibiziga cyangwa se imirambo igera kuri 233 by'umwihariko yatowe mu mwaka wa 2025 yonyine hatigeze hamenyekana icyayishe. Imbonerakure ndetse n'inzego za leta zishinzwe umutekano ni zimwe mu zikomeze gushinzwa aya mabi ndetse n'ibi ngibi. Kubwa Ligue Iteka urwaruka rw'imbonerakure, umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD abazwi nk'imbonerakure ruri mu bikekwa ko rero n'ubundi bakora ayo mabi yatorokanijwe. Icyo cyegeranyo kandi kibegekaho abantu 100, abapolisi bagirizwa 83, igendereza 31, abasirikare nabo rero 11. Ariko rero ubwicanyi 73 bufitanye isano no kwihorahorana bikajanamwe rero abantu batamenyekanye. Ayandi mabi kandi yagirizwa abanyagihugu basanzwe harimo abadandaza 132, intwaro 19, ubwicanyi ukwica abana 2 hamwe rero n'ibikorwa byo kwihorahorana bigera kuri 5 nk'uko bigaragara. Nubwo abakozwe ko kandi muri ayo mabi batazwi imigambwe rero barimwo, imigambwe by'umwihariko ntiyibagiwe muri ayo mabi. Ligue Iteka ivuga ko abanywanyi 44 ba CNDD-FDD, 35 ba CNL umugambwe ukomeye cyane mu itavuga rumwe n'ubutegetsi, umwe mu banywanyi ba MCD ndetse n'abandi 10 ba UPRONA bari mu bakorewe ayo mabi nk'uko bigaragara. Kubijyanye n'aho ayo mabi kandi yakorewe, intara ya Bujumbura iri mu burengero bw'igihugu irimwo n'umurwa mukuru rero w'ubudandaji, iza mu kibanza cya mbere cyangwa se ku mwanya wa mbere, irakurikirwa na Gitega hagati mu gihugu irimwo umurwa mukuru wa politike ndetse na Burunga mu manuko bw'igihugu nk'uko rero bivugwa n'iki cyegeranyo. Ati tubaronde kandi kugira agire rero icyo ashikirije umwe mu bavugizi ba leta y'u Burundi
ati ntitwamutoye gushika n'uyu mwanya nk'uko bigaragara. Ligue Iteka kandi ni rumwe rero mu mashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu akorera mu buhungiro kuva hageragejwe rero gutembagazwa ubutegetsi bikanka muri 2015. Ubutegetsi burishira rero muri rutomfe rw'amashyirahamwe akora ibyegeranyo bicafuza ishusho y'igihugu c'u Burundi, indongozi zaco hamwe n'inzego zacyo nk'uko bigaragara. Kuva ku itariki 3/2017 leta y'u Burundi yaratangaje ko ishyirahamwe Ligue Iteka rikuwe rero mu Burundi ku rutonde rw'amashyirahamwe yemerewe gukorera mu gihugu. Ingingo ijya rero mu ngiro kuva ku igenekerezo 21 Kigarama 2016 nk'uko leta ibivuga. Iryo shyirahamwe riri mu runani mpuzamakungu ruharanira agateka kazina muntu, ryoba rero n'ubundi ryaracafuje ishusho y'igihugu rikanagerageza gucanishamwe rero abarundi, niko bivugwa. Gusa mu Burundi hakunze kugaragara ibibazo bimwe na bimwe bigendanye no kubahiriza agateka kazina muntu nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se uko bikomeje kugenda bitangazwa. Mashimire mwese abakomeje kudukurikirana, bakomeze kubana natwe, twongere gusubira mu kanya.